Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas imam priliku da popričam sa jednom od najpopularnijih dama na Balkanu, a to je svakako Nives Celzijus. Nives, dobrodošla na Hype. Bolje vas našla. Hvala na divnoj najavi. Evo, ja moram da kažem da te prvi put vidim uživo i da sam zaista oduševljena, ti zapravo stvarno izgledaš kao devojčica. Eto, da, i zanima me, mislim, ko je tajna tvog izgleda, šta ženo ti radiš? Pa rekla bi da je vjerojatno dobra genetika u pitanju i da stvarno nisam se još imala potrebu, ne znam, odvažavati za neke estetske korekcije, pogotovo ništa invazivno i nisam, možda malo i strahujem od tog botoksa, hijalurona, to sve čuvam za neki period kasnije, pa ne znam, možda i do toga, možda i to ima nekih prednosti. Vidim da moji kolege to dosta rano kreću sa tim i nekako razmišljam da vjerojatno kroz godinama to isto ostavim možda i neki trag. Evo, ja sam odoljevala tome, ali dobra stvar je što mi stvarno genetski imamo jako malo bora, nema sad tu nešto pretjerano, a loša stvar je što nemamo bora, ali nam lice pada prema dole, tako da samo vidim kako se sve to spušta. Da, bilo bi lakše rješavati te bore botoksom nego ovo će trebati neki facelifting. Pa dobro, sve u svoje vreme, tebi to očigledno još uvijek nije potrebno. Evo, moram da pitam kao neko ko je simbol ženstvenosti, kako komentarišeš današnje devojke? Kako komentarišem današnje djevojke? Pa, na šta da se referiram? Mislim na izgled, na neki stil koji je danas nekako opšte prihvaćen, na tu prenaglašenu možda nokti, prerani zahvati na licu, na telu. Kako gledaš na to? Pa dobro, svakako su održavanije nego žene u prošlosti i definitivno puno je teže procijeniti godine današnjih žena, što je svakako neki kompliment i pohvala. Generalno možda ja sam nekako više tip za prirodan izgled i više cijenim i veličam prirodnu ljepotu. Podržavam te neke manje zahvate. Mislim, podržavam ja i veće zahvate kada je to u nekim mojim estetskim mjerilima, ali da, sve češće imamo priliku svjedočiti nekim možda pretjeranim estetskim zahvatima gdje onda to dolazi do neke voštanosti i predimenzioniranosti i tako. Mislim, dobro, što se noktiju tiče, evo ja imala sam i puno duže nokte zbog određenih uloga, ali evo, to je nešto još što može proći. Evo, ja moram, na početku sam htjela to spomenem, ali smo se sad dotakli, ja fascinirana tvojom pojavom, sam morala prvo da spomenem taj neki fizički izgled, ali ti si zapravo napravila ogroman boom, pesma Je, bome je, jel sam dobro rekla? Da. Bome je, da. Napravila je... Ne bi bilo nekih sugestivnih aluzija. Stvarno onako jedna preozbiljna igra reči, da kažem šaljiva u tvom maniru. Prosto, eto, da li si očekivala ovakav uspeh? To je stvarno napravilo onako veliku prašinu i u Hrvatskoj, a boga mi kod nas. Ti si se popela na sam vrh trendinga. U Hrvatskoj mnogo su onako se našle i neke žene da komentarišu i generalno onako vidim da si ti našala na TikToku na taj račun. Pa šta je, evo, kako se ti prosto gledaš sad na celu tu situaciju oko pesme? Verovatno si to i očekivala. Pa očekivala jesam i zapravo dugo smo se pripremale za tu pjesmu. Idejni inicijator toga je zapravo naš Žak Houdek, ne znam koliko ste upoznati u njegov lik i djelo, mislim on je stvarno jedan od najrespektabilnijih pjevača u Hrvatskoj, naš gospodin glas. I ovo mu je zapravo jedna od prvih autorskih pjesma. On se već dugo priprema napisati pjesmu za mene i uvijek se vodi o tom nekom forum Je, bome je, što je zapravo uzrečica njegove punice i tako je nastala ta neka šala. Kad pitaju punicu je li bio poštar, onda žena kaže je, bome je. I ja rekao, moram napisati pjesmu za Nives. I stvarno smo imali velika očekivanja od pjesme, ali nismo opet imali tolika očekivanja da će stvarno pjesma doslovce već drugi dan ući na trending YouTube-a, već smo, ne znam, 7 dana na prvom mjestu, ali ono što je zapravo
najpohvalniji i meni neki veliki kompliment je što, bez obzira na te neke sitne reakcije ljudi, ovo je pjesma, možete i sami popratiti, koja ima ekstremno puno pozitivnih komentara. Jako su podržavajuće reakcije i to me iznenadilo. Mislila sam da će biti onako 50-50, a ovo je 99% i maltene bilo koja objava žene toliko zdušno staju u obranu, bez obzira što sam se malo našalila na te čudoredne mamice, ali generalno kako se ženama, prvenstveno ženama sviđa pjesma, baš jako ponosna. Si očekivala da će takva reakcija da bude? Obično onako svi, kad si ti u pitanju, vole da komentarišu te velike grudi, te vidi, uvek nešto njima smeta kad si ti u pitanju. Da li si prosto očekivala da će ovako pozitivni komentari da budu? Pa, s jedne strane da, ali kažem, mislila sam da će trebati neko vrijeme, jer tako je bilo i s karanfilima. Kada su se karanfili prvi put pojavili, to je bilo šok i nevjerica, međutim, vrlo brzo se to prometnulo i mislim da su karanfili dan danas jedan od većih hrvatskih hitova te zabavne muzike koja se redovito svira na feštama, svadbama, rođendanima i tako. Tako da je bilo i očekivano, ovo je zapravo bio neki, mogli bi reći, nastavak karanfila. Moram da kažem, ti si nekako svoj privatni život drži dalje od kamera. Ja moram da te pitam, da li si emotivno ispunjena, da li postoji neko u tvom životu trenutno? Pa osim mojih mačkica, koje zapravo više nisu ni mačkice, nego su sad već prave mačke, i naravno obitelji, to sad ne, to nema potrebe da spominjemo, ali voljela bi da postoji i neki... Sigurno puno udvarača, Pa iznenadila bi se i ne. Sad ne mogu reći da je to možda neki ili nedostatak hrabrosti ili možda više, ušla sam u neke godine, možda više nisam u godinama kada sam muškarcima privlačna, pa se onda ni ne odvaže da nešto pokušaju. Međutim, voljela bi da se pojavi neko, jednostavno još nisam naišla na neko ko bi me iole zaintrigirao, tako da... Negde si izjavila da posljednje 2 godine nisi vidjela dobrog frajera, jel se to još uvek nije promenilo? Pa nisam vidjela, evo, ja abstiniram već 2 godine. Ovo je stvarno apel na muškarci da ne znam što čekaju. Ali ne mogu reći, uopće mi nije loše. Da, ima to puno svojih prednosti. Recimo, prva od prednosti je što ne moram brijati noge. Tvoje prijateljstvo i saradnja sa direktorom High produkcije Sašom Mirkovićem datira od kada, kako ste se upoznali, kako je došlo prosto do toga da sarađujete i da se prosto i upoznate i otpočnete neku saradnju? Pa, u principu znali smo se od ranije izviđanja i sreli smo se na koncertu Ace Lukasa. Bila sam u Mintu, zapravo frendicama, malten prije toga smo bili baš na koncertu u areni Ace Lukasa i poslije toga su imali koncert u Mintu i ona me nagovori, ajde, idemo. I prvo smo naletili na Acu, tamo je bila pauza i kako se Aco ja znam od ranije, pozdravili se i to kaže ajde dođi da se ispričamo, izmijenili par riječi i Saša me pita šta ima novo, jel pjevaš, nastupaš, ja kao da radim, ali prvenstveno sam aktivna glumačka, kaže pa dobro, super, da vidio sam, jel bi htjela glumiti kod nas, da ti smislimo neku ulogu, naravno da pače, to mi je uvijek izazovno malo krenuti, pojaviti se i zapravo uopće aktivirati na nekom drugom teritoriju. I mislila sam da će to biti puste priče, da se neće ni javiti kako to obično da biva, ali on je stvarno čovjek od riječi. Prošlo jedno mjesec dana, mene zove neki srpski broj i zove me produkcija, Avionđija. Da. Gledalcima da ćeš se ti po drugi put zapravo pojaviti u seriji Avionđije. Eto, tako smo te nekako i vidjeli ovde kod nas, zato što si danas baš imajući dan. Kaži mi kako teče atmosfera, kakve su kolege prema tebi, da li se onako osjećaš kao kod kuće? Ma ne, divno mi je. Dobro, budući da sam već snimala i prošle godine, dobar dio ekipe sam poznavala.
Prvi dan tada mi je bilo onako malo, moram priznati da sam bila u popriličnoj tremi jer to su kolege glumci koje prvo onako pratiš njihov rad godinama, a nisi imao ih prilike upoznati, onda neminovno je da će se pojaviti neko i strahopoštovanje i trema. Međutim, odmah su me od starta jako svi lijepo prihvatili i mogu reći da se jako guštam kada dođem ovdje i radim. Žao mi je samo što imamo stvarno intenzivan tempo, pa ne stignem malo osjetiti ove blagodati Beograda, ali nadam se da ćemo i to jednom nadoknaditi. Kaži mi, voliš Beograd? Vjerojatno pretpostavljam da imaš i dosta prijatelja i da a meni je sva familija i u Beogradu i u Novom Sadu. Kako povodiš dane u Beogradu kad dođeš, kad onako imaš vremena i da izađeš? Kako voliš da provedeš vreme? Da li su to izlasci, večere, da li neka mirnija varijanta ili više neka svirka, kafana? Pa meni je posljednjih godina sve toliko intenzivno jer zapravo sam kontinuirano u nekim velikim televizijskim projektima, onda imaš jako malo vremena uopće, stvarno sam i nekako zapostavila familiju ovdje i onda kad dođem doslovce samo jurim s jedne strane na drugu i uvijek su kasnim svuda, uvijek su svi nezadovoljni jer im nisam poklonila dovoljno vremena i u konačnici teško se opustiti, izađemo mi malo ponekad negdje, neka večerica i nešto, ali nije to kao što je nekad bilo. Ali dobro, prikladnije mojim godinama, evo recimo to tako. A kažem, Beograd mi super dođe, to zovem beogradska dijeta. Znači, toliko mi je intenzivan tempo da jednostavno ne stignem ništa da jedem i onda se vratim 3 kile mršavija, što stvarno je dosta izazovno jer u principu ljudi kad dođu u Beograd onda se uglavnom udebljaju zbog fine papice. Evo, moram da pitam, ne znam koliko pratiš domaću estradu, kako ti se sviđa showbiz scena u Srbiji? Onako, kako bi ti prokomentarisala? Pa mislim da je puno kreativnija, intrigantnija nego naša Hrvatska. Mi smo generalno onako malo monotoni, dosadnjikavi. A uostalom, mislim, i sam dokaz je muzika, vaša muzika koja zapravo puno bolje i prolazi na našem tržištu i između ostalog to i pokazuje naš trending. Baš sam komentirala sad kako se dogodilo to da smo prvi na trendingu i da smo skinuli drugog izvođača Thompsona, da nije bilo, već ne pamtim, mjesecima se nije dogodilo uopće da su naši hrvatski izvođači u vrhu trendinga, uvijek su to isključivo Srbi. Vidiš kao, ajde sad smo mi prva 2 mjesta, pa ostalo sve srpski izvođači. Ovo ti je ovako zanimljiv, da kažem, sa naše muzičke scene. S kim nekako bi voljela možda neku saradnju ili neki duet da snimiš? Da ti neko zapao za oko? Pa, ne idem toliko daleko, mislim, ja sam prilično i realna i skromna i nekako smatram da ne vidim razlog zašto bi bilo koji srpski izvođač trebao duet sa mnom, jer mu ne mogu ponuditi ništa što on nema. Imaju hrvatsko tržište, srpsko tržište imaju samo po sebi. Recimo, voljela bi s Acom Lukasom snimiti duet, da, evo, on, da. Ako Aca gleda, Aco. Kažemo, da li više preferiraš, da li ti više raduje rad na serijskom i u filmskoj industriji ili muzika? Gdje negdje više nive sebe pronalazi? Pa, možda u ovim godinama mi je puno jednostavnije i nekako možda više unutar neke moje komfort zone gluma. Zato što nema nekih nepredvidivih situacija, znaš, uglavnom neki tajming od kad do kad, sve to precizno i jasno. A u ovom pjevačkom svijetu, mislim, nikad ne znaš šta te očekuje. Ali volim taj bliski kontakt s publikom i nikad se ne bi odrekla i samih nastupa. Tako da mogu reći da imam stvarno u životu sreće što se zaista intenzivno mogu baviti sa svim svojim ljubavima. Nije to samo glazba i gluma, to je i pisanje. Tako da, evo, i to je nešto u čemu se pronalazim i jako radujem. Da li si možda razmišljala neki scenarij za film ili neku autobiografiju da napišeš jednog dana? Dobro, ja imam 3 knjige za sada iza sebe, ali ali
aktivno, pišem i kolumne i tako pišem i tekstove. Radila sam tekstove i za neke druge izvođače i čak sam i pisala, to jest ghostwritala za neke sportaše. To su još neke knjige koje još nisu izašle, ali evo. Znači, to je zanimljivo, to nismo znali. Pa da, recimo, to je zanimljivo jer kad je izašla prva moja knjiga, onda su se aktivno bavili time kao ko je napisao moju knjigu, kako to našlo, kako bi jedna žena, kako bi uopće generalno žena mogla postići takav uspjeh da tu negdje po strani ne stoji neki muškarac, tako da što je najbolje, onda su se ta uloga ghostwritera pripisivala muškarcima, ne daj Bože nekoj ženi, bez obzira što je knjiga imala isključivo ženski senzibilitet, ali da, evo, sad imate ekskluzivu da ja i ghostwriter. Hvala ti na tome. Moram da pitam za kraj, da li smatraš da danas nekako sve ima cenu i gde misliš da je nestala prava ljubav? Pa ne mislim da je nestala. Ti misliš da je nestala prava? Kad gledam širu sliku, nekako to je neki utisak da devojke danas jure samo za slavom. Da li misliš da će možda u nekim kasnim godinama doći do spoznaje ili misliš da je sve nekako izgubilo smisao? Ili nekako, evo ti nam reci nešto što će možda da vrati veru u ljubav ovim generacijama novim? Pa prvenstveno nemam dojam da su ljudi izgubili vjeru u ljubav i mislim da je to neki motiv i generalno ljudski pokretač i da ovo sve nešto što radimo, da možda neko ganja slavu. Ja sam sretna da žene napokon imaju uopće neke i mogućnosti i tako visoke ambicije što je još do nedavno, još do prije nekoliko decenija bilo praktički nemoguće. Tako da sam ponosna na tu žensku snagu i na dominaciju, a mislim da kada dođe pravi trenutak da će biti vrijeme i za pravo ljubav. Apsolutno se slažem sa tobom. Moje pitanje je zapravo bilo više da li misliš što žene više imaju uticaj u svim sferama, da se muškarci sve više pribojavaju, da im priđu, da muškarci zapravo problem je njima da se plaše da pored sebe imaju ženu koja je sposobna na sve i može bez njih zapravo. Mislim da pravi muškarac nema tih problema. Pa, naći ćemo. Nada je uvijek to. Hvala ti puno, ostavljamo te da nastaviš sa snimanjem i nadam se da se vidimo uskoro u nekom drugom. Hvala.